Nana Asanteman, Nana Monimodene, Akasumiano, Adanto Yema Asanteman, Opampemira Waturata Banso, Ayakata So, El Fiandioluso, Amana Nana Numina, Nana Antoine. Anabuama Hene. Anabuama Hene. Anabuama Hene. Two for Sasama Penny in Evan. Hene, that's Hene, and I can't say Hene. Abadom Hene, for Judge and I can't say Hene. Asantemene. Yeah. Nana Kakari. Nana Asantehene. Oni go for abro for Hene bia. Asante Asokore Hene. Yeah. Nana Edubiase. Nana Edubiase Hene. Yeah. Nana where? Akrodie, Nana da akoko for acting president Akrodie Traditional Council. Akrodie. Yeah. Open Source TV, Open Source Radio. Benchia, Protocol
Abajo nana be ya. Asante achuma subua mahi. Asante achim. Subua mahi ba fa ko fori otosu mienu. The mahi man na dawa. Yeah. Don't pass it. I don't see don't pass it. Okay. You are to suffer no photography. But process you know. Let's so share you young. You don't must see. You are on radio. Nana be neba no. Nana be kwa hene. Be kwa hene. Nana be kwa hene. One more to have. Nana be through the mother question. We will fear you no song. Nana be kwa hene. Nana be kwa hene. Nana be kwa hene. Bravo! Bravo! Nana be ya. Kuko mahine. Nana kuko mahine. Open Source Radio, Open Source TV, Menshia, Photography. Asantehene. Regional Security Council. Nana Kasebi. Hene. Nana Danswaje Ababio. Nanka Semo Hene. Nana Tetremo Hene. Yera Brimpon. Nana Yomuso Hene. And Nana no more Wahafu. Nana Kenya Go Hene. Nana Obi Mensa Ababio. Nana Kodia Echampon. Who's Brimpon? Nana Oyafae Nadiase Piata Lima Fiji Freta Fremra Fentanfrem Namebu Yamwakama Onene dom Nana Yabraku Nana Asakore Mahema Daunebru Onoso Wenten Naja Sahine Nasamai Asante Samai na Mikai Nana Noso Awenten Asante Achim Jansa Mahine Onomebru Onomame Yamabakaba Yurachiame Damwase Nana Nkakase Mahine Onomebru Acham
Utufo Asantenema. Adawebru Yamwapaba. Professor Edward Rena, Council Chairman. Yababa Professor. Oye Vice Chancellor. Ghana Technology University. Adawebru Yamwapaba. Nana Kwatimam Rangoto Sumienu Asantehene Jadam Mahima One the dom ewaha Honorable S.K. Buafo, former Ashanti Regional Minister, Oyentem, Obinfumu Akunyini, Rita, Obenya Safo Akosia Dixon, the first female Vice Chancellor, KNUST, Warrior Engineer, a woman of excellence, the perfect woman of wisdom and integrity. Oba wo wie paye no odimu na wo hwemba ni monyam. Ya ma me Rita Akosia Dixon. Ghana Bala Suso. I don't remember Yamawa Paba. Kumase Domia Hene Abraham Kresi Yami Odruha Ochiana Nano Abraham Kresi Domia Hene Ohimpa Wotu Ohimpa Kuropomu Darumebru Yamawa Paba Wachia Professor Rita Akosia Dixon Any penny for us Hene say Yamwakabo Nana Domia Hene Hene Adawebru Adawebru Wow on the brand here Odi Abiache Nanso Atoto Nemanyepa Samba Jafla Kola Samba Jafla
dia mo kwaba na nanu madakofo Asanteman kukufu ana rara ni akokofa omu ina yo ni wo fanu ohini wo fanu mi abura enche ana ohini wo fanu di animu eba sra rara ema ohini ofasu ba ko ana sesei obedi akonya no na ngada ase eda mo se rara Chakra, Afro, Urusu, Amantatia. IPO international programs. Jebe to kaya fabric say yani omo a ya omo wa manoni yani omo bi nkita ho no onu ene be ni nyina so students ni bi kwa abrochire ko eno no ba ya odi abesi asen ne udi ade sanso eye udi sabi abanwa yi ti adunu so ni ana so aba so be ma ti nkwa what the farmer say na me ma tra no be dia ga also kran nsam produce apantu nsia and auto I say na ana obo nwa de account no dey on na say was otu for the mass